Yeah, well, talafalava lo ingo tem te whanga o te whital noa tu ia tu o tau I le tūlanga leo o le esesega o talitonuuga le Islam I la langi ua umana o whamatala atu I tūlanga o le Sunni lua tuanaʻi nei e whāwaenga a le au Sunnis e taʻua o le madhab ia e toʻawha o le Hanafi, le Shafi, Hanbali, ma le Malaki. O le Sunni la ia le nei a le aso nei o te whitala no atu o le tūlanga o le esesega a le Shiites, o le Shia. O le Shia Islam le toa tele pe a whatusanga I le Sunni. O le Shias la ia, o la tō mo tangata e tonu ia Ali, kusa o le imam, kusa o le kalif longa whāle nei a le Muslim community I la langi I le lato tala solopito. O le esesega o le talitonuuga a le Sunni ma le Shia e ala mai le talitonuuga ia Ali. O Ali o le imam muamua le nei a le talitonuuga a le Muslim. Ua whapea I latou o le followers of Ali le whapea esese lea foʻi le tofinga a le kalif muamua I le maliu o Mohammed sa ia whapea o lana cousin o lana son-in-law o Ali e whai ia ma lana successor po le kalif muamua ai petai ua le nei whamoemoenga I le taimi na maliu ai Mohammed sa au whaatasi le si vaenga o le au Muslim sa lato pālota ina le si taulelea wa whai ma le kalif kusa o le pālangi o le kalif o le successor of Muhammad wa whai lai le kalif mua o le si tangata ai le tofia le son-in-law o Muhammad o Ali. Le nei te o tangata I le tofinga a le kalif muamua wa amata ai le nei vaenga fou tau the Shiite Muslims ala mai the followers of Ali. Yeah. O isi esesega na ala mai I le followers of Ali sa vai foʻi latou ma isi kuaiga Muslime I mea taʻu o le latou articles of faith. O le Sharia 5 articles of belief taʻua o le Tawhid o le Tawhid o le oneness o le vaenga muamua lea latou talitonuuga o longa lua o adala kusa o dala o le justice system e taua ia latou le justice a Allah lo le power of Allah. Ma le si vaenga o le nubua kusa o le whaasamoaina o le whaperfetainga o tangata I le talitonuuga a Muhammad. Ma o mea taʻu o le atainaʻi o le imama kusa imama o le winga o le leadership tangata e whai ma custodians of the religion Islam ma lato ma le vaenga longa 5 o le kiyama o le talitonuuga
i le Judgment Day. Kusa o le taimi e o mai e le toi a fio mai a le Māori. A o la tōla ia wa talitonu i le Māori. O latou e fitu pillars a le latou talitonunga. E le pei o le suni e talitonu e lima vaenga. O latou 5 pillars a le suni. A o le Shiites e talitonu e to fitu le vaenga. O nei vaenga ta o le walaya kusa le guardianship o le tausinga a le talitonunga a latou tangata ma pui a latou lava tangata Muslim. Longa lua o le shahada kusa o le shahada o le creed, o le preservation o le creed ma le ia tu mau ma tausisi i le whatuatua ala mai a ali. Ma lo vaengalonga tolu o le sala kusa sala o le salat o le ifo fa lima matatalo fa lima i le aso. Ma le vaengalonga fa o le zake kusa o le te pei o le charity ia ave la fonga. O vaengalonga lima o le Psalm o le whaasamoina o le Psalm o le angapongi. O le masinga angapongi o le Muslim o e taua Ramadan. Nei masinga o le masinga longa iwa ale o Muslime. O le vaenga lona ono o le Hajj. Kusa o le pilgrimage o le taimi e o ai tangata i Mecca ta milo fa fitu i le lato le Kaaba. Kusa le Kaaba o le fufi le ie o le maalai o na tutonu ta o le Blackstone o le maa uli a foi malie ia o lato taltonu awa o le mafuaanga o nei maa luli mal nei tulanga sa mata mai o mai taltonunga anga po i tengi pongisa ale o arapi ale o tulanga ale taltonunga maoi Islam ai wo fa liuina e Mohammed ine ia fa liu ese mai tangata mai Israelu ngai Mecca ai tasinga me wa fo i tu poi se le malia o te tele o istangata i le mafuanga le a Mecca o fai male sini o tua le taltununga a Islam. Vangalona ono le o le Hajj o le vangalona fitu mo le Shia po le Shiites o le tualanga o le jihad. O le jihad e taua mo le Shia ai e taua fo'i mo le Sunni. E lua vaenga o le jihad i taltonunga a le Muslime mua o le Great Jihad. Kusa le jihad taua lavan le nei o le struggle o le taua o le anganga ina ia faliliu ma ia ave ese ina anganga le anga mai tutonu a loto al tangata ma le anganga a tangata. Kusa the greatest jihad is yourself.
tonu oi. O lesi jihad longolua, o le jihad ina ia pui ia le talitonuuga a Islam. Kusa o le nei the lesser jihad, o le jihad le taua e tele, a le vanga longolua. O le jihad lea walo matato, o le tau ai tangata, I laulangi nei, le more acts of terrorism, le perceived as terrorism by the West. Whaftai lava.